Chieng' jodake ma gweng' makambi ya juu mantiere Isiolo koro ywak ewi medruok mar rochruok mar arita e gwengego tok masira manotimore kama miyo moro ma jahigni 37 kendo min nyithindo 4 ne ochiel gi magina monegi ka dhok mage 2 bende odong' kod hinyruok mag lisasi. Kaluwore gi jodak ma gwengego kotelnegi kod Joseph Ntonja kaachiel gi Grace Olim, masira noweyogi gi buok kaluwore ni jomaundugo ne ok okwalo gimoro amora e dalano, gino makoro onyuolo penjo mathoth. Giyango ni miyono ero monegi ma ne en jalo manoketo maino mare e chenro mag pur kod rito nyithindo kaachiel kod jambe kendo noonge ywaruok gi ng'ato ang'ata. Wuon pargi ma en jadolo to ne riko onge dala e sama ne masira makamano otimore. Nilipigia OCS simu na kutoka saa hiyo hawakulala, na mpaka saa hii wamefanya arrest ya watu 3 ambaye ni suspect wale wanajulikana, na ilikuwa ni hatari kwa sababu kama sio vile askari wamepita kwa mbio, wananchi walikuwa na nia hata ya kuwachukua ili wachome, lakini na hiyo hatungekubali sababu hiyo ni kuchukua sheria kwa mikono. Kwa hivyo ni mzuri wamepatikana kwa haraka na tutajua nia yao na ni wapi wanakaa na ni wapi wanatangia hizo crimes ambayo wanakuja kuua na kuchukua mali ya wananchi. Mama ameuawa, ng'ombe zimepigwa risasi, lakini hawa waizi hawajachukua chochote. Sasa tunashindwa kama ni wizi ama ni kizazi ilikuwa ndani, tumeshindwa kuelewa. NPR kwa sababu tunaona kwamba NPR imeweza kuwa very effective ndani hata askari, kwa sababu hata wakati hiyo mambo imefanyika askari walikuja baadaye, lakini NPR ingekuwa hapa karibu, NPR ndio wangeweza kutusaidia. Kwa hivyo tunaomba tu kuongezewa NPR kwa hii kijiji, kwa sababu given that ni corridor, ni vizuri hata tukiwa na NPR 4 wawili wakuwe upande hii ya hii corridor ya hii barabara na wengine wakuwe kwa hiyo barabara nyingine, kwa sababu sasa hatuna usalama kabisa.